sen goyang ojek one sonta ko tengah demo. Namo aja lagu bocor alui. Kan tu yok sen gaya. Oh iya. Ajo. Citu ang gilo ko. Saya dulu nak apa dia tengah dong ne. Citu ko jo. Oh citu ang gilo ko. Aduh mana mana. Uang gilo ko cerita untuk kwa. Aduh uang gilo. Satyo watanya walun je jawab. Satyo watanya walun je jawab. Alam menangan ne citu Alun. Alam menangan ne citu Alun. Ayo gilo ne mah. Oh betul jo. Kangen mah jo. Enggak. Citu bantu aku mana ya. Uang gilo digadui itu kan dia tak kan sakamar itu berdua-dua orang. Jadi pajaku nan seorang nan sekamar nomor 2 kok. Dia tak ane meja di tengah kamar itu. Tagak ada teh meja tu. Dan tangannya. Celiak dia. Aden ko matuari dang ko. Pak dia tagang bumi ko di den serenyoan. Gilo amah nang kicik kawan ko. Mau nang gilo. Allah batang kalau berdua. Aden kadua nang ka doktor nang kicik kawan tadi. Kadua lah dia ang cik. Yo pailah kawan tadi ka doktor. Dok, kawan dia sekamar tu lah tambah gilo celai. Batu je. Yo dia tak ni meja ke tengah di beta gak te meja tu dikicik dia nyomat tori tegang bumi ko de sedonyoa. Atau oh nang kicik doktor kalau agak elok pada aku mah lah tentu nama betul nama nindak dia. Ayo. Jadilah cik doktor. Baik ko din tuwi kawan tu tapi suruh turun te meja tu dulu cik. Amam benar bodok. Jangan suruh turun lai. Baik ko kalau turun tu kalam lagi kau lihat. Bati dalang jo boleh. Samo je te ai. Ajo. Katiko ne dinas meski kadi ko dulu. Aduh lo anu ko nan lampi cegak cek jo tadi. Jadi uang gilo nan lampi cegak ko kan takah ko. Sekali seminggu bersuruh apa ko toroyong keliling rumah sakit ko. Anan cek jo ko lagi adona sabi, adona landiang. Kau memberasi rumah sakit ko kumah ya? Iyo. Jadinya dia lampi cegak kan nak melawan mana pakai senjata lain. Jadi do sogang uang gilo ko sudah macik sabi. Dikaja one sedang dinas kuda jojo. Oh, one perawat itu tuh. One perawat itu. Oh, sedang ganti kencak loh. Oh, sedang coba sangai. Oh iya. Dikaja uang kilo bala dia mengajar tentu ne pupuh lagi. Oh, sekeliling rumah sakit tu. Sekeliling rumah sakit. Oh, sasak ngok dan dia jo. Oh, bala soh ya. Bala soh dia. Sudah tu? Atas sungku ne dak saking la payah atas sungku jatuh ne. Tataguan. Tataguan di batu. Sungku. Saya tahu jo ada tu Kato ne one la kena dabih baja ko lai. Kiranya gesek one ste. Dapat one di den. Akhirnya one lo ngajar dan lai kata. Kau minta ajar apa kemah ya? Lu banyak si ginyang. Apa si ginyang wala macam ni? Buah tu majo. Iya. Sako singguluang, apui ubi jo apui jaguang, api gigi tak apui muncuang. Rapinan jo uraba, ikilai geraman indah, apo dimakan nan indah lama. Ko dape gulai cubada, nako pisang nan agak lunak, lako dape namakan kara, de urang badaru de awa indah. Nyang lagi nyang bana, nyang lagi nyang bana, nyang lagi nyang bana. Nyang lagi nyang bana, lagi nyang bana, lagi nyang bana nih. Hai.
orang lekan dek canggu. Tambe di jo ka tambe do, pai bendi la tinggal kudo, la pai bini la tinggal jo. Malam la nasib kita, siala lo malam bajago, lari la sanjo, nyoba sobo jajan do lamo. Nyang lagi nyang bana, nyang lagi nyang bana, nyang lagi nyang bana. Nyang la lambu ibana, nyang la soso bana, la nyang la tiaden bana. Nyang lagi nyang bana, nyang la soso bana, nyang la lambu ibana. Nyang la pane bana, nyang ala kalua, nyang ala kalua. Pada mola di lala duang, di surau sapotean juang, oh tantara lagi cerang kampuang, bandanya sekolah suang, oh ulah sangko simbuluang, abui ubi jo abui jaguang, abi gigi lah tak abui muncuang, urabinan jo uraba, gigi lai garaman indah, abo dimakan dan indah lama, kau dapet gulai cubada, nak kau pisang lah naga lunak, lah kau dapet mamakan kara, di urang badarua di awak indah. Nyang lagi nyang bana, nyang pagi den bana, nyang panik den ba. Nyang onelai ba, nyang onelai ko ha, la nyang udah lai ko ha. Nyang sialai ko ha, nyang la ba ko ha, la nyang ba alai ko ha. Nyang panik den ko ha, la nyang gantikan ba, nyang ala kalua. Batu nih. Tadi dia jawab. Iya. Anak jadi ya. Iya.